Иртне белік жылда республикара ял хучалық продукцияне тышыршывзене задасы иге хучуру юсне. Иге бенде вунса кырмыш жылда чекелешенне 25 миллион ытла долларлық продукция сутна. Кыжал шак кадарду да бызыкрах. Көделішпе бачимиш тербейлеген предприятизем уйрамахастар ішлеші. Шағынба бірлех чырдавар судаганзен ешеде үссе бұрад. Шакна Рашей ял хучалық надзорин Чувашинбе чембір облачинчи управлениен специализизем азырхазақтырашы. Варна районинче агрохмель бірлежуре шырулме кычалын забылна. Утмалытла гектар чинчен букса гертняна. Икеміш шығыра халі сутма қадырлеші. Шені шулхышынына Украинана азадеш. Унчен шыртонны ытла унда лешні дәйінде. Кыжал чынақта галазасын шырулме биде он забылжы. Вишерзен нербайтне гектардан. Вот хварах курадыр, кунда хранилищера шүлежичи нехтолдар заводымыр. Вот, и шавна болзах, это хаки жука, вот хаки жука берги, и per yıldaş bakalашымырда Украина яма бушлармыр. Фитосанитарный сертификациям два порында, декларации не вижу пунедзов два пор. Вот тереслеме гайза бар, вот это изыгающее, фитосанитарный инженер каждый партийный тересле излечение. Вот каждый щетка зене этикетка замглеет уже рапор. Вижу кунда тереслемезер яма мажук. Хучалық шырыл медуза илесі бейге бенде вишіміш жылдан бақ ішлет. Еврлығы земяланақ полныша вақ алы Усман. Сорцене чинетсе шиміш бағалық не үстерзе бұмадырышна. Элита варлық адырлестілішпеде адаланашы. Екеміш шығыра урық шыршыва сатма бұшланымай, Рашей алхучалық надзорын инспекторизем кунда час-чазақ бұлашы. Фитосанитарий документчизене хадырлені чухне продукция ұштаяныне шуда илмелі. Кашне шыршывын хын ерге. Юлашки вахатра тада шырулми тазалық неде пызық темліх ойраща. Ытлашида пралы болзан чекелі шенче ешінмазанды бұлдарашы. Ты шыршывзене я расползасын, шак перен чуваш сельхозпроизводитель перен батнес заявка ба тугаща. Перен инспектор зем кезе продукции визуально богаща. Продукция жин пробы зем отбирать за лаборатории, а анализ нет типчеми рачем. Педим экспортируемой продукции, педим бех фитосанитарный сертификат по. Я мало. Кажал перед производителем зем моей продукции, ты еще жизнь я рачем. Качество экибеля перед продукции идем погало. Еге бенде вонда хырмышчулда варнар, елчик, комсомольский падрель районизинчий хучалық сем Казахстана, Польшина, Украина ба Молдована сагыр шырытла тонна шырулми азатна. Тебір виширалы тонна варлық туянаган булна. Шауын бегех шырышчене урық шыршывзене тула, урба, сәлі, вика, горчица сутна. Пуре пин тонна ытла. Кыжал біррем шхут цештырач вашинрен Ирана чидерня. Рачи алхучалық надзорин инспекторизем палыртнадырық тереслени продукции сывыда таза. Терле чирчер сиен күреген хурткапшанка тупса балыртман. Шырулмизр бушне берінде да чывашение хын сухани бе палар задырать. Белорусинже перен луксивога юрадача хын качество беле биде аван, хаги беле аван давать. Нумаешь пуласын шургуне лартма бышлан жух. Перен чывашин сего гзине Белорусине трачу. Республикара экспорт калыбышнеге бенде 22 шулдылне херхулды $1 миллион шидерметілі влартна. Агрохмель пірлешуде урық шыршывзембе шихыну татылмаса шанать. Шырул мизер бушне кундатыр булды тузайлеші. Пәлдір анада Таджикистана азатна. Чувашингаларын вале Екатерина Фомина, Семен Антонов.